Talabeti kengizlere, talabeti qarab turvay. Kengizlere, mana kügüz verdi atıca. Kujak, oşum ne olub ketdi. Talabeti kengizlere, talabeti qarab turvay. Kengizlere, mana kügüz verdi atıca. Kujak, oşum ne olub ketdi. Kengizler. Cemaat talabeti. Buna ağıldı, kügüz işi başlaşdı özleri. Yolga taşka. Taş yok mu neyse? Yolga taşka. Taş yok mu neyse? Bulakta biz tünü ötkörüp gelgenbiz. O verdiği tört. Ona atayınege rolette gördük. Oturğıt odada ne kaya? Kettikle beytte turvaydı. Vuruş emesin. Dörtte. Bu yerde ikta kırdık gelgen. Ata veremezsiniz. Jarimi kanal aşarda kaldı. Jarimi eksporter bolup hazır jönü otağız.
Assalomu alaykum, talab etdik kelingizlar. Urush qattiq bo'lyapti. Urush o'sha qattiq, so'q qo'lni ko'chib chiqibdir. Talab etdik kelingizlar. Mana jamoat. Men o'zim topdim. Qizichu. O'sha bo'lmaydi. Kaçma, kaçma. Bütkül Kırgız eli, bütkül Kırgız eli. Bir ile Kırgızlar elemez. Başka uluttun elleri dağı. Özbekler dele, Tacikler dele bardığı uşul sizlerge üçün bunday tınсызданып oturuşar. Kırgızstan'ın bardığın bulun burçu uşu kiçinekey mınanday turgan uşul üy üçün, uşul jer üçün, mına uşul apağız üçün eldin bardığı bunday kıcaat bolup atışar. Kıcaat bolup atışar. Batır enebizden ahvalın görüp durup, Batır enebizden uşunday bir tüşüge düşkönün görüp durup kıcaat bolup atışar. Oşondan sizler жалгыз emessingер. Sizler жалгыз emessingер. Biz Granskada жалгыз kalıp kaldık. Granskada özümüz kalıp kaldık. Anan hiç kim yok. Muntip kaldık debegile. Büt Kırgızstan 6 milyon Kırgız eli sizler menen çoğu. Bul uşul arıktı narjak betindeki elder bular bizim düşmanlarımız emez. Da, düşmanlarımız emez. Bular bizim komşularımız. Biroq arasında biraz bayağı eğimbaş, beybaş, akıllı yok adamlar bulur. Eğer biz bularga dost katarı, tuğan katarı mamile kılabız. Bizden tuğançılığımızdı, dostluğumuzdu, jumşaktığımızdı, korkoktuk katarı kabul albaş gerek bularçı. Korkoktuk katarı kabul albaş gerek. Biz hiç kaçan korkmayız, biz hiç kaçan jaltanbayız. Biroq komşularımızды tuğan katarı kabul alabız biz. Dost katarı kabul alabız. Mına uşunuşlar düşünsün. Aygerde dostçuluktu düşünbösü, tuğançılıkты düşünbösü, bizdi düşman katarı köre turgan bolsa, anda oşoga jaraşa жоğunu alışat. Жоğunu alışat. Biz qayerda jürbeylü? Jallabatda jürebizbi, Bişkekte jürebizbi, Oşta kölde jürebizbi, qayerda bolsa dagın kelip durup düşmandık mamile kılsa, oşoga jaraşa жоğun bergen küçüğüz dagın, akılыбыз dagın, mümkünçülüğümüz dagı jeter. Biz sizlerden bir musulman kalıkpız. Bizge uşunday mamile kılgıla. Bizge tuğança mamile kılgıla. Men tuğanım dep durup, şu tuğanыңды katip jaman ıra görösün. Menin bul tuğanım, men bul bir dindegi adamмын dep mamile kılgıla dep bularga biz jakşınakay düşündürüp suranıp aytabız. Anan bular kelip ele mına uşul bir үйүбүздү örtöp koyup, je bolboso bir balabıza kattуу söz süйлöp koyup, anan keyin biz uşul kıyın bolup kettik degенден alыс болуш керек. Andan biz korkup kalıbaybız. Andan biz çöküp kalıbaybız. Gerek olsa bir üyün orduna 10 üy kurabız. 10 üydün orduna 100 üy kurabız. Biroq bir karış yerimizni biröge bermeybiz. Bul bizdin atuulduk jürögübüzdögi mildetimiz. Bul bizdin atuulduk jürögübüzdögi mildetimiz. Men sizlerge bir okuyan aytıp bereyin, urbatlı uganda. Biz bir Kırgız bala. Malayziyaga barıp kalıptır da. Malayziyaga barıp bir jakşı güldü görüp, oşo güldü. Mında kiçinekeyle bir emedeken, stakançık okşogon bir emedeken. Oşonu alıp keteyin dep keletse,
границадан өтіп отқанда баягы пограничтер кой бербей койду. Жок, буну алып өтпөйсүз. Неге десе, стаканыңызды алыңыз депти. Гүлүңүздү алыңыз депти. Бирок мына бир стакан биздин жерибизди алып кетпейсиз депти. Бир стакан топурагыбызды биз бербейбиз депти. Мына элге болгон сүйүү, мына жерге болгон сүйүү, мына ушул бир стакан топурагыбыздын 1 метр жерибиздин баалуулугу. Мүмкүн. Бишкектин чак ортосунда, Көлдүн чак ортосунда, же Жалал Абадтын чак ортосунда турган жерлер өтө кымбат болот. Бирок мына границада турган 1 метр жерибиз алардан 100 эсе кымбат. Эгерде ушу 1 метр жерибизди коргой албасак, 1 метр жерибизди кармап тура албасак, анда биз эч качан урматтуу туугандар, ошол жакта кымбат баалуу жерлерибизди кармап кала албайбыз. Мен дагы бир жолу сиздерге ыраазычылыгымды билдиремин. Рахматымды айтамын. Силер мына жерде коруп турган огород бул силердин огородуңар эмес. Силер ушул менен мени коруп турасыңар. Силер ушул менен мени кыргыз элимди коруп турасыңар. Кыргызстаныбыздын бардык жерлерин коруп турасыңар. Ошондо урматтуу туугандар, урматтуу эли журтум, ушул жер, мына бир карыш жер, ушунун бардыгы бул жер дагы меники. Бул жерди кетирсек, анда менин да үйүм кетип калышы мүмкүн. Бул жерди кетирсек, анда менин да мекеним кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ызылдап силердин алдыңарга келип отурам. Ушунуңардан жазбагыла. Биз силер үчүн Кудай кааласа тирек болобуз. Биз силер үчүн кубат болобуз. Биз силер үчүн колубуздан келген бардык аракетибизди жумшайбыз. Урматтуу апа, урматтуу ата, силердин мындай үйүбүз ушинтип мындай болуп калды дегенге эч кыжаат болбоңуздар. Кудай кааласа үйдү зыңкыйтып тургузабыз ордуна. Үйдүн ичин керектүү нерсенин баарына толтурабыз. Мына мен силерге сөз берем. Анан кийин как положено ушул жерде жашайбыз. 1 метр жерге жылбайбыз. Эми мен колуман келген аракетимди кылып, өзүмө колуман келген аракетимди алып келдим. Ушул нерсе болгондон кийин эле 2-3 адам мага чыгып айтты. Биз жардам берели депчи. 100 000 сом акчаны Равшан Сабиров деген мурдагы депутатыбыз, Кыргызстандагы тажик диаспорасынын президенти берди. Ошол баткендик туугандарыбызга айтып коюңуздар. Биздин тажик туугандарыбыздан ушундай бейбаштар чыгып, анча-мынча ушундай кылып койсо, бизден капа болбосун, кечирип койсун бизди.